Manta prolog wara spi ko kubor lalam ya tengku kileno pahalgam bar kispai haku karnak tongenes kam bagi security force kilalap kasai kileno ka pahalgam kumba sausin hakini kisan singi balalej kispai kilanang jan pan yok kerkut je kileno haklau ka Kashmir sepang sthi yathu ka tolong kubor se Indian Express hagawi ke jingjia ki security force kiladon ru ka jingya siat bar kileno kila Syabuddin namar bagi spy ki penonam naki input sebayo naki nong naki intelligence report bat naki operation wat bania officer ke Indian Army wong kani gade ke game jong kamiau uknai kiladon ki klimat balai isna yaki Henry hakapor bakila dei ban syasian ki penno ka klau kar ben bah kam dei ke basuk ban be yano ino wat layu i peleng yaki tang bah tikena ngin sayo yaki ki dei tang kisngi Snok tilang ke army CRPF bat ke Jammu and Kashmir Police ban pelong ye kijing threat haka banta jong ke Kashmir sangut keleno kentup arngut kinong Pakistan ki papanyap ya arpun ringut ki brio habai saran haka arpa artarik April ya kanika kanhun leno hadin lalabdin bakiri hapok klau jong ke Kulgam district hakulgam kaladon ke jing siat keliang bat ki security force tang baki alat ban pet hadin kani ya kini keleno lalap hajan ke jiking teral Shua bikin pet ko karnak. Mentaya kan ke konhuleno suba bakiri haki jaka klau ko karnak. Kajing betong kolong bejenja namar bagileno ki syampang bah. Ya kilat kelenti ki kendong kan serot ban ri bat ban like pet. Katolong kubor ko ong bagane ke konhuleno ka syalak bah ban pa iki supply bat bandon ke jing keren. Katkum na ke Indian Express report kileno ki stom ban yo ikabam. Teng kiyo supply leng ba kinong susnong ba don ling bat ki don kipor baki situ ya kabam na kisnong kajing bombyang kabam kakalalong kaklu na kamta kispai hap deng kajing betong kispai ki penon kam yigni ki klu ban kerkut bat budin thik pathik ya kileno sakawi pat kajinge kalong baduna hap kayor hapo ka kishwar range hakani kayom kispai ki ong ba kajing duna hap kayor kapelong ikileno bakin suk ban yo lenti hak kishwar range kaba ailat iki bakin poi sekaliang jong Kashmir ka klau ka berben bakalangkot khando ka batof ka pencem jing e sisu ban trak iki ki security force ki ngej baka kanhun leno ka panankam yigelenti ka Kishwar ban kiar ki jing lap ksai ki spai ki apkmi thik ban khanglat ki jing yo phet leng baka Kishwar corridor ban pau ko tolong khobor kani ka kanhun ka sim arteli ki mobile phone na kileno bayap habai saran kani kala ban pau ye ka jaka bakidon bat yarap iki spai ban yo siat yap iki Publish Bone Storyteller London Network Daily Post